Yazi ngikhule e-primary bengifunda kuyona sihlezi sitshelwa ukuthi a breathing nation is a winning nation. Ngicathi leyo iyona ndlela ababesigqugquzela ngayo sihlezi siy'hlupha ngokufunda. Ngithe uma sengikhulile sengimdala nje sengibuka umhlaba, ngabona ukuthi ama-C_E_O nabantu laba abama-billionaire, millionaire banento eyodwa e-common or iningi labo linento eyodwa e-common ukuthi bayafunda. Uthole ukuthi umuntu uzothi ufunda like more than 20 books or an average 20 books ngonyaka. Iy'ncwadi ey'hlukahlukene lezo and bafunda iy'ncwadi ey'-serious. Ngase nga-understand ukuthi why kwakuhlezi kuthiwa a reading nation is a winning nation. Siphila esikhathini la ekumele khona umuntu nomuntu ay'hluphe ngokwazi, ay'hluphe futhi nangolwazi. Unfortunately-ke, which is also fortunately ukuthi ulwazi esi-exposed kulona luningi kakhulu. Luningi ngale ndlela yokuthi nolungelona iqiniso nalo liningi. So, uwena ekumele ukwazi ukuhlunga, ubone ukuthi iluphi ulwazi oluyiqiniso, iluphi olungalona iqiniso, iluphi oluzokusiza, iluphi elingeke likusize likwakhe ngalutho empilweni or ohambeni lakho lokuphila. Kumele ngempela siy'hluphe ngokufunda, sazi izinto, siy'hluphe ngokwazi. Yazi kuyathusa ukuthi kunabafundi ngizokwenza isibonelo nje ngomfundi aka-grade 12 onenqwaba yama-akhawunti aka-Facebook ake awavula kodwa lowo muntu uma usumtshela ethi aka-register ka-NSFAS, aka-create i-akhawunti ka-NSFAS, aka-register ko-C_I_O but uyahluleka. Kodwa lo muntu u-exposed to ulwazi, unolwazi, uyakwazi ukwenza izinto but it's just that akakwazi ukwenza izinto ezomisa phambili empilweni, akakwazi ukufuna ulwazi oluzomisa phambili empilweni. Kwakhona ukuthi kunabafundi abangakazi ukuthi kuney'fundo engeke basize ngalutho, abangakazi ukuthi umuntu obona ngoba sekumele aplaye, sekumele aplaye ka-matric ebona lezi y'fundo akade ezenza azimsizi ngalutho. Ubengakwazi ukukhetha iy'fundo or i-combination yey'fundo ey'ngcono. Iyathusa leyo nto ukuthi abafundi sebeba namafoni kusuka ko-grade 7 kuya le phezulu but umuntu akay'hluphi ngokufunda, akay'hluphi ngokufuna ulwazi, akay'hluphi ngoku-increase-a i-knowledge yakhe. Uthole ukuthi kunomuntu osefunda isikole whether ufunda e-university or ufunda e-high school, onefoni o-exposed to-inthanethi but unento azothi uthisha usibanibani akayifundisi kahle or uyifundisa ngendlela engingayizwa. If kuwukuthi yileyo nto ufundiswa ngendlela ongayizwa, why ungay'hluphi ufune amavidiyo ku-YouTube, ufune ama-articles ufunde nje into ezokuchazela kangcono leyo nto kunokuba uze ufeyile impela ufeyiliswe ukuthi kunothisha wena ukufundisa ngendlela ongayizwa. Why si-exposed to ulwazi olungaka but sibe dom, singazi lutho, sifune uku-spoon feed-wa, sifune ukulethelwa yonke into with the silver banibani kwayisho labelungu. Why ngampela singafuni ulwazi olwezinto ozisiza like health wise, sifune ukuthi ikuphi ukudla oku-right for thina, ikuphi okumele sikwenze ukuze sizoy'gcina si-healthy, si-fit, sifune ukuthi ikuphi ukudla oku-right ekumele sikutshale, kumele sikutshale ndlelani, kumele sikutshale ngaziphi iy'nyanga. Nje ngendlela si-exposed to ulwazi oluningi ngayo, ungathi uwumfundi wa-matric, ono-matric, angingasho ukuthi wa-matric, ono-matric kuphela but ungagcina usuthole i-skill esizokwenza ukwazi uy'philise forever.
ngokuthi nje ungene kwi-inthanethi u-search ukuthi wena iyiphi into ofuna, isiphi i-skill ofuna usi-develop-a, iyiphi indlela ofuna uy'philisa ngayo. But still sidome kakhulu, sifuna nje ukuthi yonke into senzelwe yona. Sifuna abantu siba-blame ukuthi asiphumeleli ngenxa yobani. But thina asiyihluphi ngalutho nje ukuthi siy'thuthukise empilweni. Uthole ukuthi kunomuntu selokhu azalwa akakaze efundishe ney'ncwadi eziwu-2 except lezi ncwadi lezi ey'fundwa esikoleni. Nakhona futhi usuke ey'funda ngoba usuke ephoqiwe ukuthi kumele ezazi khona ezophasa. But nje ngaphandle kwalezo ayikho incwadi nje enakathi wayifunda wayiqeda. Nomunye ozokutshela ukuthi yena iy'ncwadi ay'fundayo uyay'khetha, ufunda lezi o-romantic bani bani, but if ungay'nika if nje isibonelo uzomnikeza i-meditations or uzomnikeza a letters to a stoic yena uzobona ukuthi lezo y'ncwadi ziyambhora, azimsizi ngalutho ekubeni kuyizona iy'ncwadi ezimenza ukuthi ebe umuntu ongcono empilweni, like hhayi, mina angazi mina. Angazi ngoba ngingazi ngempela ukuthi kahle kahle siyindlu emnyama sathakathwa ngani, sathakathwa ubani, esithakathelani ngoba indlela esenza ngayo ngempela ayihambi kahle. Akuhambi ngempela kahle. Like si-exposed to iy'ncwadi ezay'bhalwe ama-philosophers like abantu ababephila more than 1,000 years ago, ababephila impilo engcono kunathi, ababe-understand-a kangcono imvelo ne-environment abaphila kuyona kunathi. But lezo y'ncwadi sizibona engathi iy'ncwadi ey'bhorayo, iy'ncwadi ey'ngeze zisisize ngalutho. Sijaha nje lezi zokumathandana nezo-action ekungeke ekuyizona ngempela ezingeke zisisize ngalutho. Hhayi, engathi kusamele siyibhekisise kahle indaba yokufunda, si-understand-e nale nto ukuthi kusho ukuthini uma kuthiwa a reading nation is a winning nation. Cause ngempela thina asiyona i-winning nation and into e-worse ukuthi asiyona ne-reading nation. Asiyona i-nation ey'xaka ngolwazi, ey'xaka ngokwazi, ey'xaka ngokuthuthukisa i-knowledge enayo. Hhayi, kusakuningi okusamele sike sikubhekisise.